Pairaswano yadan kesempatan ba. O nela kapali na marimemur inan pepali mo. Mapaiwada inan masod sa usong. Ang pinglapobuk. Panamar kayo na panin. Sa pinasasa ng market. Sa kailang lang yan ang samay. Magsakita na napasok ng sakita at tanong. Kaya ba umin sa compare nesta lawyer pilih koma mamarian kita eson daerah tikrin law sa sulit rasman kau itu kuma vitamin makakan sa utak asan second class lawyer wista rasman ka mameway ben sa kawewi tinaysa ko sila kawangan lebih lokaya way irani tawan dama kawewi tila tayo may conflict ang kumasi na yan malenso pwede pangisi may basahan ko sa namaking meseno namaking ang utang ko sa Auti sobeti buyoras male sobeti ra aluran kagan peben me tawana kita mo konen pinila aragan me aluran ra ito sa katna yatan male mo basan kosan ito pahin man se karata me kawe me eta sapun pa me etir yadan lebin politics the democracy me maukin and kasore na sa asasya ayun ni napan pasya ko suwa kakan so ma eso sa pantosa the base failure kaya mo sa mga jurisdiction kaya ito sa aksasen suri pa ng nas na makumayan kapilang members na Amawas aksasa na ernas mentari maksasa yan. Melen pumaman yang masih sekolah tanya masih ke sana. Melebo mangai bahasa umai. Pakai kesesia pun to kesana kau yang paling sobat terkawin bilang. Engkau kita win. Imangai bau panggil kita. Win bilang is makam. Nana ayat yung saban government by dari pemakaman. Pemasukan yang insan nama langsung. Pemasukan yang kehidupan dan betul sukses. Betul sesuai pakai sesuai kemudian ayat ya na pasan pusin itu pa mampu kailan bayar pa eso mapum imba speaker and William mayor mampu kita lebih siapa sesuai kita sama mas berkafam karena tahu kita seorang pilih pasap bagaimana berkaya memang anu yang mau yang pesan kita mau yang masuk karena speaker sama-sama mereka kan yang mau pesan kita mau bahwa may bilang sampai itu sebenarnya saya to sama control stop na lang nasa tahu. Comment? As a one to one untuk satu Dewa Tamasya, we as what isang naman omongan sa Panginoon mo. Tamasya sa walang pilangay pilaw niya. Sa bawat kita. Kasi baka kung yun ang naman PJT na reso po yun po kita dalawa sa isang nagkaroon na baka hindi na rin kasi ito utang po yan mo binagdaw mo yan mo baka para suwag isang po nila kung yan na nagdaw mo na mga so para sa ngayon yaw Kalau
Apa ini soal kasih tahu saya mereka lalu mai so tak mangai mau rumah ni saya mangai sekali ngai sepuluh itu makas mangai beli pasal was fikir ngai bulian me pangai beli pinu ngai sepuluh nama mas kami pumula pumula sam isi malu ben tapi me pasal lele kare Payo karpen sesuai dengan puli, pamen ini pengkarmen kesaya. Minian kesan palu kemarin, minam kesan palu. Jalan, momen tu sah, kita, bayi memang kesal itu, mana ada tu sah nawa mana boleh kan? Dan memang kita pun tidak berpaso, tapi aku terlibat. Pisang tama naman kami kasalanan na Facebook 2 weeks ago but 3 weeks ago mawala mas na tinipin lang na alam lang magmakamat ko na sa constitution pene palitakan ne pinlang makakanaala uyan sa narapo pinlang kaya pinlang na constitution. Lupa, to sana nes. Kalau masa kau itu berapa, kesan berapa. Karena sekarang sebenarnya pemilah begini pemilah sana nes. Kamu sih Maiba wawo makisan itu sa ini lah. Maki tanah Facebook. Mawala ramasku itu, kamera aku kisah mau beritahu sama. Memeku kesana itu bahasa wiau magmawia mengway pokon ada na Facebook. Na nasa constitution ba is makisa open 70 na naman. How dito sa per on 70 na naman. Ay we pa na.
Pokemon kayo. So, mawin kasultan na bakit matang kita mau ay kayo kita ko. Kasi ini mo pamon susi namin at pwede na mukha na sa puliw pokin. Dan pasang pokilo mo right isu pun na raw palarin ay pwede na sa kaman. Napano sa mga mas silbitar mga silbit at large. Ay mina point na maraming tip dan point and parang ang kanang sa mga. Something uliali niya na kusuto o na pwede. So magkaroon sa mga saying na mga sa umusus. Ano dami na umusus sa mga talaga na sa mga parang. Ang mga branch na tinawag ko para so kung choice dahil sa mga pasang yung sa tanong ng kita usah sebenarnya muncul punya muncul muncul ya muncul di negara Islam mana walian muncul muncul di utara tapi tak punya pokok itu fokus konstitusi wa tina fokus mengenai negara Ogna eu sabe sama apa semua orang saja mana yang saja mana bahasa semua saja sama pulang dia semua saja mau mengenai macam ini juga besok pun besok poin tadi apa yang paling sering dengan semua kerana semua kan semua orang yang dalam bahasa pula masukkus. Nama sesuai besar dari Islam. Kalau apa semua paling pada tapi nama sangat luas. Kalau kemudian pada tapi itulah. Ukuran paling orang untuk dan nama Yesus. Maka dia nak langsung jadi orang popular. Kami adalah orang Yesus yang Yesus dia macam. Kami semua orang yang kenal sesuai dengan nama Yesus Yesus. So, no bahasa Muslim, ano gusto ko pa, ang gusto na kigila, so gusto sa mo, naman, yung makikita, so to pa, so na kigila. So, ang kigila yung gusto sa mo, nakakonstitution ko sa natin, ang pada. Ang kigila na gusto ila pina majority gusto, iyan tetap pada. Kita punya konstitusi personal sekolah besar, boleh kan? Maka ada personal orang yang uyam, ada punya peraturan untuk final rumah sampai. So mga naalala ko mga ito. Kaya rasa personal panaalala ko. Yan kan karena punya buat. Kaya karena mungkin lah. Kalau ada sih sebenarnya tak mungkin lah. Ini orang Karena let's say kisah kata bersih TMS dari rumah suatu kuma tidak pun nama zaman mai suatu pun desibel dan suatu al kuma ini sebuah itu Pengetahuan besar Kalau semua dia macam ya apalagi orang perspektif tapi kita orang banyak fokus sampai nak fokus. Kalau kalau sesuatu kategori kita Mas, kasih itu. Lawan konstitusi bahasa umum, kalau orang itu tahu, so gimana dia mengenal punya mana siap, kita kali dia mana ya, kali dia itu sopai, orang kali itu masuk ya. Pasal sebenarnya rules and procedure mana speaker bawa, konstitusi Nama regular sesuatu ini pasal saya sosial. Ada orang siap menanam dengan masuk. Namun kan khusus ada kita kan diskusi itu kan dengan punya khusus tahu. Sangat siap menanam mulai mau dengan pasal sosial. Kalau kita
yung negos mo yan. Siya, hindi ka nakakalimutan mo yun. Yung sa ngayon po yan, uming niya magkasampalin convention mo. Ngayon kailan mo. Ngayon may tayo soka school dulu ya. Samo ismaya. Rasa baka school din tama kaman na way po kan kaman na inasa constitution. Soka school. Ngayon isipin kuya tama ngayon tayo soil mas mes. Ang wala mga pilangan mo sen. Pero kita sen mga pilangan kan murin mga kaman. May mga po kasi boy po. So, gusto mo yan. Conventional kita mo. Nakamakiyan mo gusto na mga outreach. Gusto na gawin. Outreach mo pa. Mahirap yung conventional kita mo gusto. Nanarang na gusto. Makilig isa na yun. Jilik isa ko ka. Yung sa yung conventional yun. Hirap yun ito. Nanakira na gusto. Nanakitiwo na outreach mo. Nakamiligyan mo gusto sa gawin. Para lang kayo mo gusto. Kung ano sa body, kung yung isa na pasok kayo, pasok kayo. Hindi na pasok yan. Pag napasok mo ba, tinunod na interpretation mo na sila. Ano ba? Saan pasok yan? Pero ito pa may grupo na yan, magaganda tama. O may kailangan tama may change. So, ang sabi nga naman sa mga kunyawi mo, kita lang, mas oras na ba mo, kita lang yung change. Ang sabi ng congress ng Toya, kapanala hirap yung mga kamusus. Ang sabi ng kasumo, mas na sa mga mga kamus. Yun ang speaker sa Papa Kamus. It's one of the piniglang groups in may naman nasa bahay sa mga kaupaw hindi kumalag ko yan. Speaker nung yan, legal advisor, madasag na yun. Kaya pansal ko na nalagay ko lang po. Usap ko lang ako niya ako, meron, kapling po kita. Ang mayor sa school use legal advisor. Ako yun was kaya constitution, mga was speaker sa DG, state DG, as assistant authority na so ang sobrang sa always may open the case sa institutions. Marami naman, ako kung wala ka lang, will work namin. Enak mga couple. Kami na sa constitution, asasi spell mo, may bayo na sa class. May kaukila mo rin na sa yung tama sa amin. Tingin mo sa akin mga ba, enuyawi na manaspay, enuyawi, utan enuyawi, ayising diba enuyawi, spay kung may yusan, bukit lang yata, utan pumunta mo sa amin. Sa spay mo, gasket mo. Ang ilang isa, may sinupukila ba, E mentatong, E eswelo yata may esamo kasi wan puminta masasibsibir. Mamaya, ha? Mo, ako minalagpus na tulang anana si Payuman. Wamo, may mga last kila ba, may kumariyaman, may mayor taga speaker. Kumain niya mungkin tumakas. Ha? Utang, sasyo na mungkin ipapa. Ngay sa SPL ito lang ako. Ngay sa kumariyan na. Yung makakaya sa mga rin, kung saan na mas mapita sa mga. Paano mo rin sa iba, puminarumas. Iba ngay bilang na sampay at tumakas.